Tuana si waskaiwa metlili metlala anakoslian nga tigin raskal pa tagan wikoske malutut misenge ange Wednesday Octobalen Algos 2025 kaksigin katke dutjang kisilen sa Asia kadin gandika sisinchige malutut maasha kaksigin kat pavat masin kasao nonga skon nge takani proile fakat fashnametke len lasha Tuana si waskaiwa bain gos metlili metlala tudangin Wednesday bange Octobalen Algos 2025 kada takain sisinchige malutut senge Ahkos Liki Kihsac kasing diskian fak mo ope is better than sacrifice si Samuel singal mi gosh faslongon gilongolon gosh pamalututa scripture gaya nade takain kadin dive into it tagan lutut ke ki mo lutut senge nakat fa fast na met damit ki kade fast ke
Agataye Masha, Katakandalan the Ganilasha. Get a click like and share, or a banagipaging in a Flela Mashida lane on in Gain, Ushepe on Gain, Awi and an Aklash and a gay Macaslan God, Ekashakat Kikilin missing Yabe. Naknas we got the Gani Gosma Ashkipek Crown and Naknas Kasha ya. We click like and share Kipaging a Klaman lap. Kaksin got Kimolashkewa. Lobaki on to go matilla. But Kulamalam Zinkat Kimolash. Missing Kataka in Shamsham Kun. Si face him of Akma in Ahkos Liki Kihsac. Obey is better than sacrifice. Malutian Kamarita Nashkesia Samuel Chingal Mikos for Slongo on Gosh. Egat Kaksigan got ke. Malutut nge Tetuin the Kain Gashakat. Napanangara Metiget Fashnamit. Kataka in Braille. Sharia Malututa. Natakaniki Malutut ma Asha. Si mga totoy lakila ni kaya pa. Kasha si makat papa. El sang na sin dalik natal ngaya pa. Kipel si matenilil. Akila nekla. Yait nga ulke shoa. Ala na apkran yang. Toto yang na kenara. El sumatawak paroy. Proy si lai ngel sum proy ki makuluklan dalik din kat ngel iselang pena na ke. Mamorela lo sum na ke shoa. Na proy si lalad proyin aulia ke sikyak nakmana singat. Na bagat ito lame sikyak ke. Na payan ngara si mamatagal ke malututo kaya pa. Nga kuminti pangon mo
sham las na sin gat ke praia ma me bileshe. Mana yokshi pesi. Finne ingena finash elja magat palakin makatetarin siaulasha. Taliksinadash matafael kikat ka oye sielos orela ma ana nu pega din sham na si. Proelas na sin gata yak malala yela. Gat liebe na ke elja masikyak misenge. Caplan government na. Mama sikyak ke madash nge. Shutdown law. Dawakin na kanalash mo itala. Fine ana nge na me sikyak to ko. Na pangay kata shipe war katinan da kan kikastan gata. Inda kan siyak kikashalal. Ilan wikat kima makatash keo. Mayan siyata fung lelan dalik na tingat nga pa. Elos pangon mo, elos kan si fena. Na siyata fung lema ako may takape konek kimalut msingi pa. Toko siya simit lan United Kingdom. Kil toko siya sol. Kadel sang na silen som. May unlinen emelek. Na faking na sila pelsil somo. Eis katang lawe dan sakela na phone na matfinanwa na kima rakrak. Na folokla nito dak spoil folok. Na pange malutut si makatetakam dahil nakikatinta ka. Lutut ka nila mesira yokshipa malutut siya nga. Naki Ahkos si masmanyak. May eta ka ange text sige malutut ke week mo siya nga siyang ke charmaya. Sapta si faslongol toluan na yok. Nara katinta ka matawa captioni malutut ke mandeya. Siya kataka lutut kong ke mandeya. Shamanyak na siya inganik mo nga kumin na no kakat lagi kastan gat mayen. Pel si makatash ke mo siya nga that bangon perilous time. Pel na ilyasi. Kata biblical scholars nga kapsha pel si nga kumash ke nga mo el kuluk ligi pelal noa. Nakatitala mesikya ke pelal noa. Kulukian fokfokien mol sa poklot lan may din pel siya kadel sakalam dan pel siya. Na shafla ya katitala mesikya ke. Noa si may shandiyak malfash masay oksuko nga ya. Shafla ya sang nenek sewlala. Elos matal ko siena. Papan mole. Matlili matlala. Gaslan gat pangon gat. Kadin shukmit toko shailan gata maswaswaslan. Apanang dakalash mising kadin sisin sigin gaslan gata pange. Ngay. Praila ki pelsinge. Na fin kumkain kasha. Inkain we. Click share. Ka like ki malututa. Kasha pe inkain tafel na naki mwedin circle loman. Inkain taga wikat siyam. Kataga ni Brian. At kulo malap na siyong kat papa tamasin ka siya. Ki plan of salvation lom. Kung sa paya mawin kulo si fun na natumin daga misya ka shmeta. Kishbin makuluklasya. Te kain ragad ni small mabatbat. Mas salo makalimila. Makuluko epain gatla na kamisya. Kat kulo malap na siyong dan kenek si may inusin na siya katin gan awian naklash na kimapay si waslom. Pakiwan ko si fun na natum. Kat kaksakin gomla. When natum, elda ka pa si selde, da ka na fela, inda kalikia si shkasak na si shmeda. Da katin kan molgun. Wangan makuluklal, elda ka ni enwa kiel keshipesh. Ke kalom gumsang na sil, tikun lentolu, el molyak. Eke molyak lala kalimila katangla makuluk na kewa.
ya pelka tangla kalyak maitanan ganamo el kuf amisha molyal klala akkalem yakalala lomsha kumsang nasin kulo ke wen gulo si fanan duminge ke shasa orla finjaksing kat kulo la kum lamala pe oyesi insa pa la met saplom in som shuna cheshkushai kel Mr. Snow o ebe missionary mas payakne at kulo ben sin met madalash finan cheshkushai se tie pilesha cheshon moti just a fashe kunin gain ace futen la lalfung ishinge akshuk shukki se kap da fälla met madalash met lash finan kushai e gatchi fena enge gatusta kana en gadashwe misinge at kulo malap na sium dan kenik ngay kesta na sishkatin da ka ki masap lumakilin dagat fatutulin mapespes. Panagat nga shesum kuminak na skashakat ikestam dan insiyesh nagi mapay si waslum. Lese kalum nganlum inkan kolya ki fakiklak ki mas lalum. Rek makinya sa mouthpiece kat papa. Mayan wangin kalak wangin etalak edaitete. Panagat kaksakin kom dagat kain da ka inkain orela kisin kaksaklash na sium. Ke mapespes makumra ke mulash. Ke katanin siyan ni na kiesh na ke kum usebe kasha na siyashin babata mash mitlash community lash church lash kasha kat na fay kat na ke sarap si somla. Banang ke maluto to mapangon kat katin lang si matwiyash. Pangon kat katin kain. Arle na dieten pain nanak. Na si lili matlala. Panang pipel singi kat lang si beskak. Matlash na kiwam tain belinasyola. Matlash na kiwam tain manasla. Matlash na kiwam ta inkapur. Nakmanas kat baba kumake fan na kansi ene na magat. Syuk ingasha kat kaya. Mista wulom make fan na kanu si mista pa enasish. Panagat mishe price yung pe. Price na yung. Ingasha politicians na kayo. Matkol na kayo. Kat pray ke Elia masikya ke shutdown ng government. Kat mishe yung kat papanak manas. Kesam tanin siyan leaders na ringi. Elosin tiya kain. Elosin teorek magan social media in may ENCC. Alosin kan so kakin ganik malos kan da kaini. Mayan may talalal fong elos. Kat mishe pe. Alliances na kayo. Kashalom na sin met kollash finan United Nation. Kamdan na kayo wasaya. In wipe. Karangan mistalan fela. In kasha. Tawi siya po rekma. Mafahal kat mo tayo naske. In kan faculty gospel singe. Ako na ninayan siya finan FSM. Kat siya tuwin pray na siyong siya kikashalom. In wigat ki mapespes siya. Ala na tagayin tingil kati kipel singe. Panagkatin na ikom. Yun mo kay fun na. Kaso makalimila. Katpin te auliak in 4. Falok no siyong na yung. Kom te kain tayo kashalong prailash. Kat papa. Makat fatotulak yan na kayo wakat tagang siya siyong nakfon yung katle. Kat nga siya ba kaya health lasha. Nakfon yung kat. Energy lasha, stamina lasha. Anin po mana kayo wakashpesh. Panagat tetuin siya kikashalom kat papa. Ke ene na kayo. Lash ka ditala kung gangyasha kat ke. Katesot mana kayo wanan po.
Egat pray ke matlas na kaywa. Egat lalal fungi lako deliver. Kainem ken wonsi fanandem Jesus Christ. Katlalal fungi ke. Amen. Glokak sikin gat ke kataka inkan rala pray lash. Ako lapin suang na kimalutut maskilan misingeo. Anaking akalim ye kisfesi matakain gashakat misinge. Kadinan ka kelila menget take away menget kanesa kimalututa. Ikastas met kushaya vakla inakos Liki kise. Obey is better than sacrifice. Nagadat ka shanong ko kisiye Samuel sa pasingal mi gosh faslongo nakilongon gosh. Tangan kain siskon ngoy kadin dipsala. Ngan makan rala sharing laga network laga kaywa. Betigat fast na met. Madin circle laga ngay kaywa in kain. Taga wika chang. Kain ka na access la na ke. Ngalang siya kalimila authorities yung maudaka na si kumwe akademiyak na siya meto sapta longo lalkos. Fasing lalkos ki longo. Nga ako min som fake kasnan gata. Na finfela na phone na. Na pangasyo iya makatinrik makina. Kadinrik makin internet. Kakat kansom na yan kay siyan fake kwe. Kaslan gatin nan fakye kailik. Kinga fakye kaslan gata. Ash yunuk si el sukin ganik lalan som. Alwe Jerusalem. On the way, ke trip sila ngayon. Elu siya scroll lamda riti ke puklalay siya. Na felebel kalak yang naral siyak sil sin siyak singe. Kakometa kalmeyan makumritian. Toplal bal fakla ngayta for Kevin wangan mo dakatayan na sik. Naraki calling si ma taka na fak ngan kain wifaka kikasan gata nga kaksikin katke. Nga kalim yun na siyel na siwo si kaya la pel pospe. Nga epe na katamit katlutut kaya nga. As excuse la. Nga lila masingay kek na si pel pespes ngan kain taka wifaka ke. As reluctancy silak. Napafash na kipel si ma. Elya na yok si sikyak na si kimaslaga. Pangan pel si mga neksina loang na kela. E fuck nga anangan falokun masima kat papel bangun yan na ke. Inkan we faka kikaslalo. Na naging akalimya. Ashkainin calling mo daga na sish. Kata sish fakak. Kata sish fin pa nagimtan giya ka. El doer siya. El action. Nsiya wala siya nga plan. Nga karangan siya uwa. Dan kayan ma. El dalik ntiga pa. Akfas sila ma. Ashkainin calling. Narang afak na sila. En gumurik ma uya. Bangan tron belom. Bangan en ma afak katyak. Napay na nga finish calling si mataga na sish. Pakasing nga rik magin nga gati sa fashikin, gati pangon mo masishikpangan. Manayok. Lain kaya sila mo tisangalan ko sin ni me. Kakanrice ko ne. Kain one la mo tinagi appointment sila kain bangon ak mo tiyak kay Ash kainin kalan sa pespes magat kain nara inakyok kitok shalan gata. Gospel al James el fakla katte kain prime kaina. Fin matse mushish kadin sang si planketela. Kalman pa ngako in pain na nak elieten na ke ene na ma ashim tasha. Nara nga kaksikin kat ki kastal da ka inakkaye kat kadin tiye. Falaya kim Messi luo mashirosh magat kain kasha mut wiyashake. Iplakeo naging akademi kaya si magat pakin na pangang talik in kain praile awian na naklasan kima
Kasten got akkalemi kat professional. Na banan ki ausi ni digasla lange. Kada to kan champion kun Ahkos Liki kise. Na ngasko usi unsugonge ki pelsinge. Nakate lipsela Ancheria naka network lako. Aksa fila sharing lako. Nakatako kaya ma ngasong prime na singat in case na kikalmin malututsinge ngan kan tafula. Pangaon sa kong Klamalap kaksin gat ngan pain ko tamle tamay and sikra kuos na kayo mas ki background nan manakulen ko was kaksin gat ki mullash kayo man ay aklen ko dan de lismis ideo dolena klamalap ka ashlowosan onso ko us dipselat vana tarangan klamalap nga mo ko si tala malal late tamle Klein William skon ma katlima ana le pat ki ripen matnagawa kind relate na ki me kasman gengan ikaya ba ta ko shusday ganon na kaya to pe ikaya
I'm saying it. Katakain sisin sige si fasing it. In Ahkos woli kikise. Obey is better than sacrifice. Nara maluto chingal daga ke sisin puk mata ke papal nata siya nga si Samuel chingal mekos pa me maluto chingal kum kan daga liyak na kaya. Pasongon ke longlon kos pa maluto ta. Na metigat fast na meta kan daga akademya ke tashik ke background ke buksil mga dalutut ken nga. Kadita ke papal nata siya la ashpukin sham mata singa lupa ke uleng mata nata siya. Na pukngan pa kadita na ke me puksinga lungan pa Joshua matnanan ka Ruth si Samuel lu Samuel si toko siya lu toko siya Ezra ni Maya Esther. Na panangara kadita la Samuel kita ka nga elsi sin puk mata ke papal nata siya ngan. Anak ke nga pine show katin on display anak ke osdiengan. Nga samram kun ke mutawa ke Joshua buksya kon kos nga na matnanan ka Ruth si Samuel lu Samuel si toko siya lu toko siya si Chronicles Ezra ni Maya Esther. Nakat samram kun la faala ni ke kat fin samram kel Ezra kat samram ke si matke shoa kat samram kel ni Maya kat samram ke shakpena shoa falok ke shoa bangen ke Pelsima ni Maya siaklenda ka masay pot si ke rebuilding ke me Temple Jerusalem. Matawa ken building siya matawa ke inel Solomon. Na ke elosta ka aksasya yela temple siya pa na del rename isang Temple of Zorobabel. Na Ezra di Maya ka dito ke me plan pelsingan. Na shosima daw dakle eldal genge. Ashten dates luo makadin na nale esamye. Itfuko longo luo metigisus lalan Christ. Pangat pelsima meti Syria. Me taka usla papalikian Israel, Northern Kingdom. Na konfin liya ta singan ta na kiutakle papaan ngayon na wangin le leadership yun ka sisyaw mo takle papaan ngayon. Nara katkan ngatang liya na ke matayan nga na atin katin masle. Mayan katin lorela mukul nga as a leader in ka sisyaw. Pangan kay rufle si Martin Belsingena. Na yesi nga itfuko longo luo. Na yesi to koma taka na siska din kain akilenan pa. Ye ak lamfuko alngalon kos PC. Metiki Isus dalan Christ. Nakatfin diye na ke itfuko longo luo. Nakat subtract ye ka minus ke yak lamfuko alngalon kos. Eas approximately siwak tolngon on kos ma ye pa in maslungan. Kalmen faklaga pa an isla sharing zilak nga. Kalmen faklaga pa kipel si masyo da siya dalik Israel nga ke Northern Kingdom siya katsamram ke shuf singa ulsayan Judah Benjamin nga. You think that they learned something. Kumemot kuma talik din kat mam da finan Judah Tegan loang na kela. Oh, kadin nan long mamit palang e fa ka kamitlan kat nge fa ka man kat pindi na looming destruction is coming. Elya na yo ketaka in usyo nga yan na fellows. Napadal ten along. Napa utak leel dal. Dito ko siya safla siya mawu finen Judah nga Josiah. Artalik natal matoko shape. Siba Joachim, ngasmane kayala. Joachim el pasitolik nal toko siya ma
el scroll je kipel si machosaya uta kana sel ke chefan mata academia na chosaya lingan kinala na ang kay fakashak mga gusti academia nashkeli kaslan katman kipa pala mga tiloang na kenga pachosaya liera el ayawala mo el toksha wubusi maningin ash kite line jas puksimal gain som na ken sang kasal ke molala yokligi na kewa na ke kolal fina judao narakati lo kalla nara katfin lo ang naketa na chuai ki milteran ail scroll gel sipsipuk ke ta na ke atol ang na ke masingan tekla na ke papal singan euros kagatilkian collect das kamanganga namin gaslan gata pangay masimakat ini na ingin na nake deception masikyak nge pa kunokon si kimante at ka samsam kun yoke kadin sen kun met pala sa to kamet titi sa to in kiape katle si pangay may prelak na siksin kat keligesta na sik naknas kasha ye kesta malututangan depan lamit na kiungay mayen nga siya nga sake mo tsaye nga elyakin nga ke taka faka kaya na kinga pray na silikekla na siko na liye kirpen pule siya ke kaslan katla ketalik na chosayang toko siya na siyafla siya nga penata linil pasada kaya katila nga surrender wangin makubus ka na ra met peblo ni paraw nila dari sitiyang na kilik kikilal pataya klatron matal tatipala na ulal na somne pepalon shikeliye masingan makisiakos din kat fineta ka hindi na kimaritsi ka nakip masing aposye kaya naki fasyok siya nagisendriyang katsang kichermaya siya wastong tolu keyword singan pa akos din naramising kasi matagang pa obey inakos wuli kikisya obey is better than sacrifice kepuksi matagan kasyagat nga ke Samuel as double tolu ke papal nato sa kiulang mata nga kalimitar pukma oya wala mo puksinga luoma orela me puk ke shamsam mata finen Israel na kaya pa nga ka nga lalpingi mga post ma si kaya ma akademia na ke ayawa si ma aski papal nata sa nga finde ka hindi kiya pangan ayawa si ma dako 512 5512 Elorela tol yasi 5 pugin masap 12 pa pug singa luma siya Samuelan kaya misingenge may question to kongan pa pugin wisdom paano ke sob Sam soka si Ecclesiastes onla Solomon pug makatis kaslan met ngeke dahil Solomon ka akur pas mas la sokas tolngol siya kalamyo so kat hindi na kaya awasingan 512 5512 pugin palal me kos pa me kos singan na lo singal lo sa fla singan pa met pala shike na lo tolngol yasi nara Samuel el si Samuel lo Samuel si to ko siya si Chronicles lo Chronicles para la kalmen faksilak ngayon double tolu nara si Samuel el dako inakalimila ngan gandi anagas mos lang to read the Old Testament
King akum read uleng matter is to read about God who created the world. Na enchi matakana siya pa kataka ka treaty ke katsisya orela fela singa singa akumitake. The pakum ta singa pa pakanten with neser ma bang ideas matilal fungike. Na kadelik me creature elie mama lorela nge. Na ka din rela commit masima katamit White House ni sho kem singe papang bang treason singe. Anen mana yok kuluk te lorela. Na makuluk mo rek lenge nga kumpang mo katorela na o katorela against the maker. Katorela line kat papa. Nara pafakla and who enacted na lorela rescue mission siya insang reconciliate everything to himself in kanu siya mislap pa yesi. Nga taga siyamram kan mantiala Moses elpan matalig din kat kaniki fel Jordan na Moses danget na liye fenulang siya nga tena leklelen wis utyak na we na Canaan. Joshua laksya fila safan siya liya Moses usyak mo ito ta en si mga taga fakki mantena lekyali mapa elos tena is Mr. Wu. Dahil tena is mesla na pa yikita lutya ka. Na Mr. siya nga pa na siyugok ni misige nga. Nara in kyalem si kumla Mr. pa siya nga takam kay fan na. Pape na desek na syuke peace treaty vinen White House ka United Nations ni. Desek na syuk Mr. siya nga ni misige. Te maya taga sin politicians slash nga. Pasi sir nga talk medically taga akademi na siya din ito ala. Mama sikyak nga Te masikyak ke chance. Pangay kata mama takay na akademi eklelan bela nage prophecy. Masyam-syam kunyak. Ke masikyak ko. Pasi sir nga ka siya kaya la. Ke Lucian Pelsing am tayo na siya daw nga Si masyamaniyak mo emata fususya ni sikyak fella pa earthquake. At Pelsi fun na nga experience earthquake finanyin na ma yok. Pelsi nga may saro mo we telephone system mo kunle na anayin lost la no mo katnakan katle atalik na ta shash ke lutlute katnakan na lakada pang for kya katamit flash nga fin pamtan kya kang amtay ken Belgian lorek my ballard I have no idea lakada shamram for kya an shamram ki kata catastrophe makan sikyak ke earthquake Nara ke mande katta ka shamsham kun na ke katta rumors of wars. Ma kachamram ke papa line talik matanfel line matanfel pasik misinge ke kachamram ken Gaza Israel nge. Nara dal shamram ke peace treaty kain mga evate na sikyak sinmet kollash nge. Atpel si madele fashion ine kumepangon mo etan sila na pa the mga ne temporary. Mr. Payesima orela unrest misinga nga takam ke fun na yurin lemkat. Kat papa tamasin ka sao through Jesus Christ. Nara ke mainge kadil syulela in follow neni ma orekla na kewa na silsifena ke wen natal. Katel iwekat na sil ke shan wen natal ke misef in saksing. Oinge katil follow neni man na kewa na silsifena main ka sao lang efin felatin. Nara nga kan talk medically vakla masimay lo syuk mising nga pistri di siya nga Itali samsam na nga ni pangon mo Italin sisila. Tasakta. Pelsima and Merkel let go of their card.
maupesikyak. Kaslan gat nga ta academy ka din dala science kainin sign akel paisikyak nga. Nara efin aspellum gum revisit liya masamsam kunyak ke metolongolakos na kum kapseng metolongolakos na ke max single dolu fasin na ke single dolu. Na pel si kum di mga na kum kapseng pa na ke fasingalakos singa na ke longoluo na kum full kapseng na ke tendelit ko silpe tenel saptait ko tenel saptaya. Na som na ke revelation single dolu met kom som ke revelation de mekos. Pel si kum da caption ni mga kumeli kalmen fakko. Nara kat kaindila Jesus is the King. Is the secret of heaven and earth, secret of the scripture. El clue elaipe unlock the confusion of our life. The force klasha el pa unlock yeah. Nara to know and love God, to know and love ourselves, to know and love our fellow human with we and lang si fella, we must first know this King, Jesus, the Messiah. Nara author sige puksingaya. Of course, katito lapangan matal. Dahil ikesta na siya Samuel si Fena, nara kisi Samuel sa plasingol, pasungol may fakla na Samuel il akataya. Di kalme po partially, Samuel il sumusta katake. Ngan matali kesta na siya. Na Samuel il akataya na siya meta, ke kunokon, siwastan siya toko siya. Il sumusta mainge in siya po, filie in siya matal. Na sa palik meta in Angelos. Siya sin double-double mga kalemia. Man double-double tolu ke pabanata siya. Masamram kun siya Samuel, siya toko siya, siya Chronicles. Na siya pa Chronicles. Nakatfinsom na Chronicles longolya, first longolya fakla. Samram matagal toko siya David. Siya Jesus hilda kake. King Jesus, Messiah, solo sukoa. Kimatawak ni safla, simle asin masimle, lan met pala tolu. Na met pala tolungan pa Samuel, Nathan, Eket. Nara, taka na sikum kadin matawak liye, yung kasinsyakin na may central message ki buksila Samuel ngayon. Na central message ngayon pa, walil siya nga del timena king. Naşkeliye suvaylacılar delmeye. Açtı o şahitari. Bana akkalemiye. King Jesus ilastari. The people demanded a king. Nakalne pa konvinsilela si toko siya King Jesus. Na loange faksilak nge. You're choosing less than God's best. You're choosing less than God's best. Nara kumkan sumatawa kriti katama akademia ke me siya Samuel saptal ko smettigi kom sumna ke maritim siya nga. Na pauskat me na ke maritima arch mi siya nga. Siya Samuel siya nga migos fasongol ki longlon kosh. Na ke maritima bakla sol el fak nga ako slim cut nga ako sebangan. Nga sumana el sapayale nga siya lato ko siya Ahkos finepangan pronuncia Hag unela met Amalek na fon. Nara kumfilsum na ke me sapta singal me kosh katashi ke faslongo jinga na som riti fas sinagi singal yen mo siya context sa kumindila me siya ntaksumanya ke longo nga. Na to ko siya Ahkos siya na ke safla yen fas safla sige buksenge ke sapta singa samsam ke
Meunian mit Amaleka. Na para ta kona si fakla. Nga sumana el sa pwele, nga usella to ko siya eka ke unela mit Amalek na fon. Tarakta mit lagelostie unela ship, ke awowu mailo shuke, alo shuse maingina kilkel, inurek makisya na sinlem katlom. Na Samuel el fak pie ke makatil lang siya. Sinsiyak singay na nansikom. Nga kumaluin Wednesday. Nga kumaluin Friday. Nga kumalu ki Henry. Katakape alu ingena. Lutut ki kastan gat. Nakisinsiyak singay na nansikom. Pie ke makatil lang siya. Nabahakla. Ahkos ten kamisang may kisya. Kisinsiyak siya pangan. Li Ahkos wuli ki may kisya. Porong wuli ki sipfet. Orek main line cut, kulukan ay nut-nut, and sifulat kulukan na alu na kimaslela. Kishbin kum line masaplan lem cut, eloye pe line kum. Sisla walin toko sa Liki kum. Pasikyak siya Sadakaya, pasikyak siya Joachim. Sol el fak, paye, ngawrek makuluk, ngati Ahkos masaplan lem cut, o epekaslum. Nga siyang sinmet laging ang awil lang si Lalos. Tokos tasak taing nga kaefesyum, nanakmanas na si kimakuluklab. We are flokle, da nga fakay nalu, na sinlemgat. Samuel el debuk fak, nga fa wikom flok, kum ta pulesha masaplan lemgat, na loya pe pulesha kum. Siskumle, tagomintia tako siya nan met Israel. Naklas ka ni pray. Kat kulang malap niyong katpapa, ke kaslum mga trit kendari. Kaslum dagayin nutikat, dagayin kaikad aksiwasikat. Paingi faklum benasil, Paul na gandava na sil tamote, matsaplum. Siya tekla na siya smisingi. Lela ka din ito la kaslum gumakalamila tjekan vlog na yung bisya. Panen kat na kewa kipel sige malip sa kaslum. Eutyak na inkat. Inkain matawayak. Kashagat ke mula siya. Kat kulo ke plan of salvation lom. Kat kulo ke kaslum silbe awi insiyas ka din gas na room. Kat kulo malap na siyum aknas kashagat. Ikesta kalmen melututo isyung yen kat. Ken wen na tum Jesus Christ at lal fung ike. Amen. Ay maritsingan pangan, may online with Amalek pangakalim na sume. Ke metigot fast na mit karte ye may asha. Ngama kus dup shela ke maritsingan ta. Alena kalim dari masumon yakken. Naskeli faksilak pienge astari toko shasi. I lost demand to have a king. Na men metigi pela Josiah ka Ezekiah ka Joachim Zedekiah ma. Si pela Northern Kingdom, Southern Kingdom masih fun na. Si pela ba financier dal katalu si fun na. Fashilik singe alena mana yok siyak na sila mao. Nara konvinlo ang naki metigi fashilik singe ya. Del bang United Kingdom, kasi singe United. Si so kas capable of mo, a house divided is a house in ruin. And nagawa siya nagawa organization nagawa ma kasi nga United wangan daliki eliruri. Nara right from the get go metigat fast na meta katindi oya sing a house divided. Ngat lanige Congress misinge. Ngat tani White House misinge a house divided
Na kumli o si masikyak ke government misingenge. Elaya na ke nesi papa si amein. Siya ke suffer. Tali ke pa suffer yoko. Republican, Democrat nge amein nureketa. Shiken sway meta mo paye shildal. O kaslan gat fak manimit ko may yensi. Pelsi nga ko may yensi al ko siya lam tas na ke mapaye. Masiwasa na oray lang ako matsilongon siya katila atin mat kalim siya. Magkasan gat fakla matawakin lalmat mat pansangay singat. Na kumatawa kasensya kan ke matawak mamaurik nga. Fakyak mo pasta singa shampram, pasta singa oray laproy, ashkanin maurik. Ay nagisiyak lagi kaya. Be a spiritual leader. Maproy ke mat ngayon. Nali, kaya nga fact na kipuk sila Samuel ngayon. Nga fact la, ngan matal bay kesa na sila ngayon. Nga akong finakfasya, oy na si mga akong makfasya, awangan ngan langat ke, elte kain, orela mama, katfinsak na kaya. Basis nga fact la, a house divided is a house in ruin. Convinsum pa nag-revelation sa palu tolu, kumeli last churches it Asia Minor. Naluya na sin church Asia Minor nga ba Smyrna, Philadelphia, siya in fact siya John in fact na siya sila, elo shek na mata, ke makat papel in sewo ke. Nakatramram gin sewo Saul lekin toko siya, she kind of chlorilan got fast lagal dari. Ilana kikumtatan remote siya, wangan Patrick remote siya, nalika nakyala channel ngayon. Nara, kikata ka nakimalutut siya misingin ngayon. United Kingdom, kilusan niya ang ngaul, toko siya meet mamita timene, tiyak yang pa Saul. Natugun niya ang ngaul napa David. Napa tukun yangal dokol David, napa Solomon yangal. Na Yeshu klungul si bangan. Nara, konfindi na kay Yeshu ang ngaul singan, langaw. Mosisel, koldaling nintik nga yangaul be. Sa kasak singa ang ngaul lang, ale akin. Ngakin na pa nambasing. Nara, masi mga kumindi kaya pa, they demanded a king ashtoko sa hitari. Kalme pa, why go with another king of a lesser power when King Jesus el faldari? Napangan matawag in demise lalo siyam tawag ng jingan fale. Mayan me malan ka pa elos mukukukeo. Nara in kikas foto to ke sapta singal me ko singa fasine ke fani ne ke me fasinga lako singan. Katakan diyakla Saul el fact na sil Samuel el fact na sil Saul nga pa met silom lem kadil sa payamain moswe kumda ta kuminto ko shalan med Israel. Nara ke Samuel el som moswe lang elmo borong umalim kat kala na el fact. Ila fakay met Amalek kisben met matalalos ta. Aklokalo ke med Israel kilos ta ko Liki felice pa. Fale meuni med Amalek ekanaus na malalos na kewa. Na directive singe pa Saul eleta ko as a guilty treason na ke maker siya na kingay kesa ke introduction siya. Fale meuni med Amalek kanaus na malalos na kewa
Nimet fulia kate nama. Unia met na kewa. Skeli masingaan. Unia met na kewa. Mukul matayan. Talik shishik talik for. Raya ba kiao. Sheep camel donkey. Oingi solid bangon na ni met mayon lal. Oya kalos le. Inen telem. Os mukul lof ko tausin. Sin met Israel. Mukul singaw tausin. Machuda. Nara Saul na Saul metlal som na kesidilan met Amalek wuk san och infel paulasako. El sa paila kasin sin keken met ken met matalalos ta kallang na sin met Israel kilos ta ka te kifelichaba. Asap ko noinge. Kosin som digin maston met Amalek. Da nga etia unika wosi ki nga meuni met Amalek. Oinge met ken, elos somnigin maston met Amalek. Saul katangla met Amalek, el meuna los matawa kinen Afila, Falen Ashur, Sean katalep pais, inen Egypt. El shukilye akak, tokoshalan met Amalek, kelshak na moul. Elunia met na kewashayel. Tajak ta Saul met lalelos tiena unilya tokosha akak. Mesima directive siya, unie met na kewa. Inen siya. Elos tia pe unie sheep kawo kanaos la mawangan sipe matia kanjifil orek makanyak. Napangan si matakana siya sinakalemila. Tokosha Saul timais lalal suningena. Nara kadeta kata akkalamiyak la lem kadil fak na sil Samuel. Ngaw nila nga tora Saul il tokosha. First king ba Saul? Greatest king ba David? Na wealthiest king ba Solomon? Nara el fola likia at Ahkos masaplok. Isam la Ahkos tenje ba chamlam kikibwik ngayon. Nara Samuel laro na kashkashak. El kaya na sinlem kat ki fung na fonsi. Tong na inlen tok el som sokol sol. Elong mo sol el som na Carmel. Enchi malta di loko na siya mo esma kan gelsi fena na tok som na Kilgel. Samuel elutyak na rol sol. Sol el paina le fak. Samuel lemkade lakin siya uye kom. Ahkos na masaplan lemkad. Na Samuel el siya. Na ifo nga long pashen kawe, pashen sip. Na cover up si bamdawek, sikyak nge. Pangayan si masol il matawek, akalimye stubborn rebellion lalo. Nara, inenwag kikaw, mamanga na Samuel il siya. Ifo nga kain long pashen kawe, pashen sip. Nali kalmel sperma baka 3D kun. God delivers unsavory. Kalmel unsavory singa pa. Anayin disagreeable taste ka smell ke masi. Na orela kashkashaksi panga shampram kun. Nara it moves him to cry out and pray all night long and to go to Saul at first. Nara pakalimiyak le tong nain lento ka Samuel ki aks fashila masigin chigisono so lang menge. Nara ke so melosin na sila na esumta na solil na me ora party na yoksi. Na konfindiyan na ki party nga katitala ashmet dance
Ashmet num ash kainin ma. Ngat la liye namsenge nake kainin party marek mapenama kat akilin yam dashnge. Metigi pena Samuel som sonol solnge. Kasa taga sonol. La me taga sonol Samuel la sol el tuloko nak monument si. Henin long si. Amu enji nakilin la. Ilore la katang la si. Katang la si mal som ne shukilya ekek nge. Na katfin loang ta na solel disregard mamakat babel fak no sila. Na inge na katita la tena mga tena taka inak perye inchien kaat. Na pakalimyak ki marita fakla Samuel elutyak na yorol Saul. Saul el paina le fak Samuel. Lemka dila nakin si uyekom. Ngakos na masaplan lemkat. Na Samuel el siyak. Na ifo ko. Ngalong po siya gawe, po siya sip. Skeliye faksilal Saul nga El chifena akmekin yel. El chifena orela Samuel kisin siyak sil. Mayan ash evidence ma akkalem yela ash disobedience lal. Pa pasren sheep ma akkalem yak ka finne folin mamatagage. May kisya ka party si malarang. Nara tako el akkalem yela I'm faithfully following the Lord. Claims sila lapang. Samuel kandi mga tena karen ni nag-faxilal nga I'm faithfully following the Lord. Manil tena. Nara el si mga kum kan iski faxi nga pa nga kuminte pa nan ka mga kum kan kia pa kat papa. El kat si man knows intimately el tay kat napay. Elitayan kat manaskia elita pepel kat kikia po. Nara too many of us we show up to worships in our worship service kasi ring kapag kat worship nangakomindi na kaya sil sol ma sikyak sil sol nga dahil mo I am faithfully following the Lord nangakominis malutut siya nga inang ngakom fakya kikat so makatangon mo manakayawan maslog kat men katon kat fakya malututa ta ensi mga kamin syudba kensaya pa fakya na kaya Agustin lash na kaya masaplan kata namin di siya mga fata fana loang na kaya ngayon na kaya ngamdag akfas siya mga pa astalik mo tayo na Ahkos ng tiginistan niya na dalik mo gulo pa syuk nata siya na masi may kekta na si kafak na sil nga pa nga kumdi kel papa el ko flakaya el man ready na sokas manel mga moila na sil la top gas ko fakam sima makadinan karangan kat fingat fak mo kat malan ka ta pa masimit our spouse fin pa nga Matsi may teya na payake daily doing la kabamtan kiyak. Na metokohan pa talik nata siya. Na metokohan pa roommate la siya. Nakadinan siyan kun hypocrisy siya ngayon. Nga samram kun kaya katay kaya. Orang nga fact na siya tiginis nga kumli Alas siya nga samram ngayon sindalik gulo nata siya ngayon. Mundala mo papa asyaw laltal. Narang fact na siya mo nga fin fact la mga sinasilday kung nak mo na spangarik malumam kaya siya. Akes makinyaya.
Yok na pwes binurek masilan spouse nge. Pangarek malan matan si kian mukul si. Nga samram kin ke fa nga sam ke plan mukul sin tan si. Nga fakin sil dignistan ya nga nge. Komfin ke pay na pay hin ka at metelya kan gomsom faka ke lomalu. When people of Akmumtanan, they we fakek lomalu. Yimtan church. Fakale kalim. Na kumara kalim nalmit betloman ke kasha when ngamit fakak sitari. Na kumlila me ngayon ni nga nawala. Na kumlila me kumwan nawala ke siyawla siya. Talik nata siya. Na yok talik mo luwang eh. Naknaslo ang ako yan ke. Ngafin fakla masisin sila deurela. Akes makanya nga naksaya na tal na sila fakshipe wuwusikian. Nara usisang sila kan urekolela na sila. Men katkan fakla ma na spouse la siya, talik nata siya, roommate la siya, kaingat mali. Pangay sisipera kat den effective ki o yelash. Kikalansap siya ngayon. Tan kia ka te kante liya yang mata kongok na si kasum kalang na sin metsay. Ngat te kante kalang na sil te liya lang dalikti ka ngasum orela o yak na sin metsay. Pang hypocrisy siya ngayon. Na ensi mata ka na si komen siya ka pa, do you realize how offensive that is to God and how silly? Ngayon kat pangan makat emensis kan la medin siya ula siya. Nakata somski ka tinorela ora yimdan meta. Nara kadin luang naki kanin mange. Pasikyak nga solel pangan mo elkan kia palakat pasam wale confront ilya ngayon. Wait a minute. Kumame. Kung fak mo kumramalim ka del fakan elma minunoy lamet nga. Kusyo mana kayo mol. Ngangusok anan folin me anan ikwema pa man mange may mange. Anan nung prinsip mo may mange. Kaya nga fact nag-spouse nga papa nga rekmalan mo kuli siya na sintan siya hindi ang siya ulaw. Rekman na yok siya bang mukul siya hindi ang siya ulaw. Pasi sarang akalim yake utakle mukul nga liki en Israel kaya rufle kasi siya del forla nakanalos la. Kung le papa sinan mata in maslon siya usi mana yok siya bangen. Just his presence. Eske mot ke presence lan God inan kadinatalal wikat. Manelfin wikat siya ka in line kat. Ngay ta feeling sige papa ta makawiya. Kadem ta tewan siya sumna lila maul ke kuwap si meta. Ano na fong si ngayon lalfong ila papat mo ka pawiyang eh. Kanin mga nga pi classmate lak mo anan man ki lokalog siya babalang eh. Papa sila la yok shipenan siya usi. Nara nga kumfin papa siya. Nimitara kain siya ki nga fosyak egin papa siya. Somnum ne namla celery lan. Somnum ne taga siyak la me mungu. Kada somnum ne shayla siyan dalyang tan kiyasha. Shkinan ka mga siya siya ulasha. Mana yok si pangasam mo kaya kata na med hypocrites aram lakas yung katin na katin loang na kadila natin nawa fukya.
kat fäle na kimulan met wasyon gesa. Nara, kiwaya si masikyak na sil sol nga eno nang confront ya kiel. Nagsinsiyak si mataga na si kumapa, kagat kyalim na paigilim Jesus Christ ilfak mo, ngay likiye perklit si ngay room, fangasum na yun kat papam, talepo na yutorol. Pel sinangakom nalalfungigan matalalfungia, ngan matalan kat eltakan na fesh. Nangakom finget tali ke tau sinduya somla, Jesus Christ som sapashak makuluklas nakke watari. Nangan matal singay confront. It confront us ke life or death. Ke silela mamangakom in fashkeo. Kan mi en faklaga pa, Sol il nirela kainin oyeng rela mange, takyato yan malankata pange. Saul still as an opening, a chance to choose a path toward repentance. Nga faklala, fin nga kumte ara mama kat papal fak nge, masing nikitakalan when natala, kat kanchilela, a path toward repentance. When kat finti tiye, nakate ara oya si masikyak, na sinduo sinmet, malemil toto na si, mettigil soak na rin kat papa. Si pa Judas, ilta kakanalag, na si pa Peter, lafo kanal. Kaya na, when natin got Jesus ilsak na sang opening si a chance to choose a path toward repentance. Ilsak na sang chance si. Judas il sil eldena auliak. Na so mise. Pangay masikyak na si kumakakayawa siyang auliak. Peter el takakanaklaim. El lafukin lem. Tamas el fakla el fintilie kenet ke pun lem, kenet ke niel. Kenet kel el fakan lalalfungi. Na lem el tuyang na sil. El tuyang na sil tamas el lalalfungi el convicted. El fak na sil tamas. Convinso the fact na sin matamalutlute Peter. What's going on? Matamalutlute Peter. El shella Peter. Etile anki category silan matamalutlute. El lafakan lem. El ene nalan connect path toward repentance. Peter el lokla. Falokla na ke main stela la. Main stela ba patar. Na pa el fakla. Le falok na ke. Na pa matamalutu chaya welal. Somni likela liya patar e wea. Na pa en pel si mailos patar ne. Pasasi taga fin me siya. Matsima kastangan elman manik. Tudangin si Henry si. Na luwayak sikla asik. Na matamalutu de fak mo wangan. Na lang srek ne kansista na la leangi. Na pangan pel si ma. Choni lakalenak pasasi. Lem. Peter manelinguri John el sikla lema. Peter el isna kutla. Melkofla folang. Isna kutla la namta cash na fin me siya. Na pangan pel si ma path toward repentance. El cash na run lem. El lafo ka na el cash na rol. Skili e piudi singan. Nga kum rela makulukat cash na run lem.
Peter la makluksi el la path toward repentance. Kat te matana ma kat kong da ni ke long sigat ko agat kasas na run lem. Ke pel si ma makluk nge long salak Peter. Mas nga na katin dutut kun. Kat te la makluk na kat kaing. Kat kasas na run lem. Anak ke wensanan de siya folok na run papa siya. Pan pel si malemel siyak sila. Peter. Kumlang si nga. Peter en ma kalang si kumlem. Niye. E kaya at kasi dega non su kum ke siya orange ngal tolu lang si. El siyak pel tolu. Peter el lafo kan el pel tolu. Lemel pangol pel tolu. Na inge na el restore for lokle. Kel sol. Itak yang opening siya na siya. Tasak ta art lala. It was heartened. Nara pa akkalimiyak la fale na mit. Napauskat men gemalutu siya nga. Inakos wali kikisya. Man directive siya ma. Som onela. Met nagkewa kimatan fel siya nga. Napauskat men na ki. Fasingan me ko siya nga fakla. Ingena. Katitala irritay to ko siya lal sa ola. Sol el tabuga fak. Mamait lagelos usye yurin met Amalek me. At mission siya bangan. Elo siya la si powo. Akawo wo ta elo sin kisya na sin lem katlong. E naman na kayo siya kat kanaos na phone. Talorela kata. Ta kata siya nga tina. Orela faxima na phone na. Napape na nga kumin ng loang kaya. Inita na kata kaya malututan ka ata. Ilya na yok si pangan. Na dahil siya la kata si puwo nga kaya wuwa. Pa-follow si ma. Pape pasama. Samuel kisin siya kaya. Nali folokla na kaya fosse akia kaya saptas ngal megos siya. Tasak ta sol emetla lelo siya na unilya toko siya egek. Elo siya pa na unia sip a kaya wowo. Oya pa kaya force sip force. Agtay na mawusyaye. Elo skanaos na mawengan sipe. Matia kanji filorek makindiyak. Nara katfindin ke casing di saan. Kasi marek makindiyak kaya pa spare. S-P-A-R-E-T. Spare singan el singular. Mayen sol makay na pa spear etiye. Oya singa. El makay na parela oya singa. Ingin na sikilan shift the blame to the people. Temasingan makay na. Muta ko sipit siya nila. Sikya ko oya singan katita pe oya. Keleta mif. Ki kardena. Skeliye. Solid in fact that the people spared the best sheep to sacrifice to God. Kung may foko, dahil wala ko yasingan, dahil kikiya pa pangan. Dahil safe yamangan, in may kasya na sin God. Nagkana mo Samuel, dahil lakiya pala Samuel. Samuel el tenais. Ersak na Samsam inakta Samuel tilokunilya. Tilokunilya, pail fak na sila, ilangan. Kung pa si sila inak, lom si fena, tajak ta komba met kollan shuf na kayawalan Israel. Lem kadel moshwe komle. Ta komin toko shalan Israel. Naringin af Samuel et follogon la na sol nagim tawa kiye. Maeta sile komle lang si kom sile komle. You were nothing. Kikatil sile komle komin pa toko shalan mutan fel singa. Kadel shoot manage wana shoot. Meten na fall mangen. Sa fall makadil relan shoot na shuman. Sima may
nutilak nastok dan kiagal tua kikat cash ngorek malalanga kumni asman sil ramam sikel David tawrasi tawal sol nga kumni ki sol el sang katlas na la armor la lan sil David David el flog nang mo ngani kan rek makan yen mang a cham kun ma singin maslos as a couple mayen ang fact na sil tiginistan ya kumni moral of the story ki ma sila David sol nga pa don't try to be somebody else met mail kangante mail mama wangen yorosh kat papa lusi fal na shish mai ki usi na sikum nara casting avaka kail vak na sikne pa kadin sisila kaya don't try to be somebody you're not when kadin na kadin ay dahil lagi mga kipe when teenage mukulu pa na lang namen metigidel matala confirmta siya da kumeta ke mola ko lang aten aurela na paane ngara apa kum ta daliklu makatabel entrust ki care la kang emam kulum mentele mo papa na paane ngara ka chamra mang na moral kis masima sikyak ngepa masira solil te unie e focal spare life lal ekek e focal likilya na prisoners ye makipakumta mo hilda na bakumdal te pangan komni ke oya lal dala komin somne me unne kom shukya to ko shausi ta ka kom ke shona sin me tala komorela naro ke shamram senge takana sishkadine tala intentional solo balgin aklen yak makatangla silala masil sifena apang sibe mga chamcham kun as a couple itu kan ta chamcham kun ke accolades ke taliknatas ke kashpesh makat papalsin siya katin na tafong lemo ay na sisin success stories ke mola siya mga sifena pasoli larang Elusela elorek long si inakalimye eljivena self-glory. Because in those days, conquering kings would frequently parade out all the kings they had captured, emancipate, especially of illness or lack of na mamakapur kisein pangan oye si madelki ma I am the conquering king. I am the king of kings. Fallout sila sol nga takoy na na ingin na manikle. Samuel el tena tuyin tokok na sil sol. Eli ela masol el rang el revisit tafong lema sikyak tarimit. Kat nga saman ke kalivetam. Napay na nga oye si maral sperie toksa singa toksa ekek lan emelek. Na usiel taka wipe usiel sip nga el ke si fena orela in kenek mo victory singa malal si fena. Na el taka fakla el shukye sip kao mange makisye. A fakye kyang siwas na si lensom eradicate. Aksya fila konunen singa ni kimita. Factual sola po mo. I did most of what God had asked. Ngaran kayan makadil fako. Samuel is yung defak na siya. Katil din na me per kit token offering loman. While fact mo, pieke makadil lang siya. Ahkos ten, kamasang emakisya. Li Ahkos wuli ki makisya. E purngo wuli ki sip fet.
Orek main line kat, kuluk na inut-nut, en sifel et kuluk na alu na kima shulela. Kirben kum line masaplan nem kat, eloy pe line kum. Esisla walin toko sa likikum. Na masingin anchikum. Ahkos wuli ki mekisye. Ngakum kat sumata nunom alue. Kat papelde na fire up ke on lakum. Kilapan sang lakum. Masimakin siwuyela pa is a heart that obeys him. What thrills God is a surrendered heart. Pangimal parke. Nakingasamram ke surrender siya katindila. Even 98% obedience, elshak na rebellion siya. Kung finne 98%, mo kumakostin ki inkayen mo, elshak na te akostin jibangan. Pasikyak kel sol nga. Pasamwel el fak na sila. Fakyak wot na siyuma kuminso morela. Akum syulela akum nashkim akum ashkengan. Narataga na sikum ka din loang na ke. Kaini noya shik nga. Ganik la koma fa kamusingi. Kinga fak nga isyang pa na nga siyak sikma nga. Kinga file text la ko. Kapay mga filing nga. Na sinayares nga. Ashpen makat mugugin katashik. Pakan tengan excuses masikyak misingi. Ke oye makatara pangon makat kan kia pala katpapa. Napay na nga taka na si kumke malutut makatashke nga kuminsyud pa kensay oye makatara na sinkata katikan kia pakat. Samuel el fakang na sil Saul. Orek main line kat kulukan na inut-nut. En sifalet kulukan na alu na kimashlela. Kirshipin kum line masaplan nem kat eloye pe line kum. Esisla walin toko siya likikum. Nara Saul el fakla paye ngawrik makuluk ngati Ahkos masaplan nem kat oye pe kaslum. Nga sang ang sinmet laking ngawi na lang silalos. Katuin jengan. Ngati Ahkos masaplan nem kat. Therefore, nga sang ang sinmet laking ngawi malang silalos. And singe pa hypocrisy singe taka na si kumke. Nga kum sige ka din satisfy kailan mo ito. Katman kan lakat. Katman kan laki makat papal ki. Kat forang na ki malan fail. Malan fashion. Napasolil fakta siya taingi. Nga kaya fesim nakmanas na si ki makuluklak. We have lokle. Tanga fakay nalo na singat. Masinge el fakla. Tasakta na nash evidence ki mulal solo na kalimila asauliak na pay. Kikatta ka ni ki pel singe ya na ni ka pe katram ki confession repentance. Nara ekalim ki mukwikula sa lakat auliak na pay. Mayen oye si ma da sikyak na sil David ma el kanaos la masap ke kosho en anak salalela ke pel si mas payakla Nathan dan sono la
elin si masalsala na pay. Na pasyal la lalaro. Katil ko, katpapel ka nito, na pay. Pangamasil lang si David Keo. El ekla na pain mulala. When repentance singer entails a change, but Saul never evinces. Na pakalimiyaki fasol mi koshimari di meta. Ngait kita Saul ki mangya, elara kata mama fakya. Saul wants to worship the Lord, and he's not thinking of singing some God songs together or washing someone else's feet. Maso lilingan kinepa, ilke inaklin yakil, ki victory silala. He wants a big ceremony. He wants to have a national Thanksgiving sacrifice on behalf of the victory. Maan masimal ashkea. May problem si masikyakea. Samuel is the only one who can offer an official worship ceremony. Saul el tenalela na ramasingan. Samuel parchika singan. Nake Samuel el refuse. In kind will al Saul ki mama el bangon mo victory ceremony sila ngayon. Naurela may sapayar si may asyo siya na sila Saul. Ka-check na ngitang dila masima on-year-old Saul yok nga pa yemtan mo ita fkangit ngit lan mo ita in DLK masingan. So in wrap up mamakatash kaya nga ke Samuel el 4 line follow Saul el shukya nugnugla Samuel at te muselik na Samuel fak na siya Saul. Lem katil siya toko shalan Israel Liki kom misenge. Sang na sin metsa woliki kom. Samuel el fak usella toko sha ekek. Usella toko sha ekek na yuru. Ke pel si mal fak na sil toko sha Saul ke el reluctant ni nora makat papel fak na sil sakay lamet ngaya ane ke animals ngaya. Na pel si matel sham ngay. Na mo el fakeng la Saul el shuken nuknukla Samuel temsele. Inakalim yela el shak nam ta intoko shay sam la David el ta akmushala sumata innime yeshingalit kosh. Na kimtala innime fin paleon ngita kain me aklokalo ke sipe el sang na paul seyen walin leon. May katel welal. Nara Saul el shak nam ta intron lala a katel ako la David tar le naulal. Petse singa nan si kom lang akong fin met kol si tera malang silan kata katel ako lang met si tar inaul komle. Tapos Samuel fak na sil nga usela to ko siya ekak na yuruk. Ingen na Laurela mga si makatel fak Saul na Norela. Na Samuel dengan fak na sil Saul mo kumte na Laurela mga siya inalen ak fascela. Na to ko siya ekak el fashion na yurole el rarar kisangan. Inna naklal si fena el mo paila mana main si pa miseo. A Samuel el fak wana ke katlas ng tum an or anine pespesin wangen letalik nata oinge nina kium si fena eva wangen ne betalik natal. A Samuel el pakilya to ko siya ekak na ke ipakanten yematan long o kilkiat. Na umidang nila kata sham matakakipepo lang eh. There are some vivid screenwriting here. Kata mga kanrektan ki pitche. Skingat ang di na ki Samuel el akulain te fokle ama Saul el shukye menuknuklala te musalik
Samuel takes one look at his torn shirt and say, God has torn the kingdom away from you, fool, and given it to the better neighbor of yours. Ano fact mo? God has torn the kingdom away from you, fool. Nan met na lalfon sila pa, Saul nga. Ke Samuel el forlan follow, Saul el shruken nuknukla Samuel, temuselik na Samuel el vaknasil, lemkatel siya toko shailan Israel gikom, musyenge, esang na sinsiyamet siya woligikom. Ouch. Na pa neighbor siya ngayon, mawala kayo ngayon patoko siya David. Panga mo Saul el karangan yang out na David ilagan kipit siya ngayon na. Kaya na nga fakkel David, elta orek makulukpe, David is not be a perfect king. Dasak ta masya shol David ma, 100-year-old Saul. David know how to repent. Elit ta ininsiya mo sa lauliya. Na, ara, David knew how to let repentance be a God's kingdom. Hindi toko siya ilal si Vena. Nara, Pelsima Samuel bange, shukilya akak, yemtan met na kayo napafakki for saktol ng luke, maritiba na fakla Samuel fak, usyelo toko siya akak na yuruk, at toko siya akak el fash na yurol, el rara kisyangan. Inanaklal si Vena el mapayla main pa miseo. Narakat ka nga tang lila, ilan mo kiyam dalos, shakel sorola, sipelal tamet, sipe maurela, kainin o yang anasin, met pesaya, kata silos pa, ni nepe. As Samuel ila fak, o yan nagikatlas ng duman na rin, ni nepes pa sinuwang letalik nata, o yung inekyum si Fena, efa wangin lepetalik natal. As Samuel el pakpakilya to siya ekek, nakipakandan niya matan long o in kilket. Matlili matlala, anatomy of disobedience sibagat sham kenge. Crash course sinage, may sikya kikat siya ko skata. Nga ako minditawang lagi kalang lala, pas mga akong kanaus lagatang may ewangan your role. El tek si naman na serious si, may si plan of repentance nga na si kum. Nangakomesya nga ka din ka yung tafail alakil. Si mama Saul el tafong lagi el bangon na mo in Mastol Samuel el dahil ka in make a decision in ka in ngayon masing alumisang rela mo. Samuel tenaswe. El matake makatil faka. Samuel el kapain, el matse el kapain, spare mo lalekaka. El ka niye be mamatelusta ko. Tashakta. Samuel el dake makatabel fak in akfashiyak. Leilang ako min ka hindi la. Ahkos ten singel wuli kikiseo. Lela ka din lila, o ngayon na yok pa sole lusiya na siyel nga. Nakakumin nga tang lila, o yala kum si Fena. Kikat nda riti masap kiltu dangin siyendri nga. Ki o yema, taka ni anan wangan na lang sila kum nga na sinmatwiya siya. El mana serious siya. Napana nga ramaluto ta pa nga taka o ngayon, na sikum, kadin kain, alena loang nagi inlang si makat papel faka. Narakat kulo malap ki malutut matakain kasyagat ki len misingya. Ahkos ten singan mana yoksi. Ngayon si onso ko ngayon sang awi na naklasyagat praile. Nakat fast na mitakan la. Pinsa ka pa kadinta ka pe akfas sila malalangi. Kila nigas lalangi. Makaksakin kat malap ke malutut mata ko. In kasya yakom, nga finchak mo kumin ka and receive. Malutut na ki nga isa. Fin kasya kom, nakmas kasya ya.
ang session fin kumkain naknas. Click like and share madin fin kum lima kan kasha madin circle long ke Facebook loman. Ang malutut nga oralapinan ke YouTube, kasha macheluo ma era pe kunokon kian. How beautiful is that? Kaksigen gat ke met ma composon sugonge, met silan, and a yakyan.
Ando kiawan gosh. Katashi ke farneki ngena awal gosh nichingal dolu. Wala kina kalimia fin. Along silan gat. Man dudang na kayo ki man din ki setting anda ka ki ausing. Kayok na ki man din ki Fred. Makisipen schedule in rikma. Set ka senri na yok ausing lu. Manausin na lu pa malutut nge. Ay ako lang na kaya. Nakmana smitigat fashion liga nga nakalin ko waspe maluo. Akalin ko was mataka wikata. Kumlegi kataka lipsha kaslan gata. Nakatka pe ni kasta pa pa nata siya. Mta fact checki mga lutiki ang. Pasi sarang asya nga nusik me fos ngin wina fasya. Napaya nga pa nga nakalin ko waspe. Kamlan mityo netlik tuwa na siyum. Klumalap ki aslom in wikat pegelen misingya. Ay pa na siyum tamdal pet o si Thompson. Ngaksigin gat game. Siya uluman. Ay pa na Melta tayo. Kyash pe lawusan. Batar siya tal nga. Tamdal Rose finesordan. Bay umbange. Tuwa pa na siyum. Pain kom. Kulan sin gat game ulas kewa. Tikin Cham. Tikin makil kulamalap kyash luman. Lang belas na yurum. Ay pa tikinis Choter. Tamdal Kenya. Columbus, Ohio. Tanakawa, ingkaksin kat game. Klomalap pegi aslum misingea. We pene persilak nge. Tamdal dismiss ideodolena. Klomalap. Skosukalan mtande bange. Klomalap pegi asluman. Lanchi wiashe finen lana inge. Finkumsak na aswe. Tamdal damay en sikra. Makaksigin kat malap kewos. We met lash ma aspeki background an. In wikat kemalutut misingea. Faktarsike on sugumagat tipsela finkom suksika sensang ke kasifan na ke papal nata siya langsi elga insang kasifan na ke papal nata siya naro masika tashke langsi si ba tashke si mga patatla yokke mo lakke napanang atakan ke kastan gadi nakis makin yeya na wiyon mga tipsela naknas ngashilang jumnge proyek siawlaka ngalisyak singat papa ni kasan jikan kain som nani kasan kal nga yakip kastala som pakanak taka wifak ke men passion silak pang ngake kaneki tat nga gaywa ke timeline na ke kasi kalmen malutut nga kaneki pangangaslak na singat papa el molia la Liki o nga iya si mga lakan na syunin wangin la lakan nga wi met ma sam kaya nga liela me papa si bin wangin lagi siya si mana yok si bang na lupe na si na pa na nga nakmas proy ka shkewa proy ke masikyak ki government nge proy ke matwiya sa kewa paila spell ka tinget si ke masi tajakta masi mayogo pa dialogue conversation proy having said that katagan ni proy in takulan sin kat ke me mullaske wa ke magataske nagat fasilik kat kaksekin gum kat papa kulomallap ki komesi ka na sir stamina na sir misenge kesta malutut lom na sir ane akata ke mainge tain wi mama ashrun mat wiash mat lili mat lala mawigat takeni kama peta ka ben lipsilaken Kihsac katin kainet takalmen malutut loma. Yok na inta kainun wekatle. Takwas Kihsac man eken mat mas. Kumtakta sima healing power, miraculous healing la arsye. Kumurekat la kumita la mekat enin. Nakmanas Kihsac akfon yekat la. Yok ke walil sima takang. Finkum kan rek magan eni lom. Finkum kain mixi ke fok ferarar. Ka siya matanin kalya na palanuk-nuk lom. Efa ka technology misingin fail. Kat nga siya kat papa. Ak phone ye kat le.
Healing power lum. Kat command in your name medan kaile. Kat command. Healing power lum in sunpe. Kasi relationship manakan lai ngena. Namatan si mukul si siyan yan si ka tamlel si tamtail si matlili matlala. Inwangan na kan lalash kat papa. Kat command in your name la kumkan awi amaingi. The fashion masikyak masingi kat papa. Lain si lom ka si siyaw ka finyan white house. Kat ngesesyum ka dinte epel na ke ngat lan meta. Finasin kenik ma kumkan no ran imat kolas ngin masi fun na kat proyeksyon. Mayen meta na kanalos te ngin ala may sikyak ki shutdown ng government. Kat ngesesyum ke pe makatakilin ki shamram ng preston na FSM ki oil ma spill out ki truck lagun nge kat sinsin kun pe mange in tune cash ki iknash finances. Naknas kasagat na kayo. Met vaak in die manasten vaak mas was pailom. Met lalal fungi. Met yak on choirlom in die nasla. In yak on mayak kayagat. Kat ngushe kum kasagat ki finances lasha. Kasha pe ministry siya ingi. Kat in kain vaak mas was pailom. Kat ngushe siyum ke mapaspasingi. Lalal fungi kin la kumetakin ma fall na kilang silom. Kat lalal fungi la esikyak keinem ken win na Jesus Christ kat prayen fa kulomalap na siyum. Amen. Kulomalap ki katagan ki safta si God bless you all. Kulomalap kat fa sinditu.